Kitabu cha Lamuli mriangoni wa 10 Jefuta na hendo wa kitwa. Vikara Jefuta akula Gileadi were ni shikari shujaa. Baba were ni Gileadi ela mama were ni malaya. Mkaza Gileadi naye akija laana akilume. Mario kalabomu makimuinga Jefuta. Makingwamba wewe kunda pata urithi kula kwa baba maana umwana wa muche mwingine. Ba Jefuta akichimbira nduguze achendensi ya Tobu. Kuko achinda pata tuatiriri na makigirana naye na makimutua. Baadaye Amoni mashambulia Israeli. Wa vilongozi wa Gileadi machinda mhala Jefuta kula kwa nchi ya Tobu makiamba. Nzoka le komanda wehu ili fudime kwa piga Amoni. Jefuta ro mbola kunena wamba samba ni mwani nimena na mkiniinga kula nyumbani mwa baba. Mbona vina mnanitua kwa kukala mnatabu? Atumia Gileadi makingwamba visho ndefu zishofuhende afuze kwako. Nzofende fukapiga Amoni na onda kala kisa cha tosima toao Gileadi. Jefuta kiazikiza kiamba kwa mfano mnihale fende fukapiga na Amoni na bonangi mikononi mwangu. Vize mndani hendea kilongozi wenu. Atumia Gileadi makimuzigiza makiamba bwana ni shahidi wehu funda hende herozi joamba. Ndo Jefuta kugurana na atumia Gileadi na watu makimuhendea kisa na komanda wao komizipa mbele za Bwana. Jefuta akigauyira gomanena rugo kala wambiro atumia. Baadaye Jefuta wahuma ujumbe kwa mtawali wa Amoni akiwauza kiamba mnani nasi hata mzashambule nchi yehu. Mtawali wa Amoni akizigiza ajumba Jefuta kiamba Israeli maruhombo la Misiri mala nchi yangu kula muho wa Erinoni hata muho wa Jaboki kwenda hata Jorodani vikara bai ujepore. Jefuta kuhuma kahera ajumbe kwa ye mtawali wa Amoni akiamba Jefuta namba vivi Israeli kai halire nchi ya Moabu edu ya Amoni la maruhombo la Misiri Israeli makirana konyika hata bahari ya Shamu machenda hata Kadeshi kwenye makihuma ajumbe kwa mtawali wa Edomu makiamba fupe ruhusa fikira na kahika iza nchi ya kwako ela mtawali wa Edomu akikahala. Bai makihuma ajumbe kwa mtawali wa Moabu ela yena yakikahala. Kwa visho Israeli makala kuko Kadeshi mwishowe makirira na monyika makidengereka na kukanda kanda nchi ya Edomu na Moabu makira na upande wa ngombolero wa zuwa wa Moabu machenda piga kambi nyangamo ya hiri wa muho wa Arinoni kama ngiriri Moabu kwani wa muho wa Arinoni ndio riwo kala muhaka wa Moabu. Baada ya Israeli ya huma jumbe kwa Sihoni mtawali wa Amori hariye kala mtawala kwa Heshiboni makimwamba furuhusu fukira na kai za nchi ya kwako kufende kwehu. Sihoni kaminire hedu kwa ruhusu Israeli makira na moka hikahi za nchi ya kwake wakunzumanya shikaria machinda piga kambi ko Jahaza na kihana Israeli. Bwana Mulungu wa Israeli akimwangiza Sihoni na atwe osi mikononi mwa Israeli na makiashinda. Kwa visho Israeli kihala nchi ya Amori maro kalama kitoa sehemu hiyo. Mahala nchi ya Amori kula muho wa Arinoni hata muho wa Jaboki na kula konyika muhaka Jorodani. Vikara kwa kukale Bwana Mulungu wa Israeli wa inga Amori mbele za atu ya Israeli unahachia andu kuihala yo nchi. Vize ukudi mkuhala kituzi chogeroni ye Mulungu oke moshi. Sisi nasifunda hala chocho sifundi chogeroni Bwana Mulungu wehu. Vize ubora kumshinda Balaki mwana wa Zipori mtawali wa Moabu. Vize wawahi kukosana hedu kupigana na Israeli. Kwa miaka 100 Israeli maisha na vizizishi. Aroeri na vizizishi. Haungana mizi yosirio kanda za muho wa Arinoni. Mbona kuihalira wakati huo inchi za kukosa. Ela uona ni kosera kwa kuniheha. Bae Bwana jemla mulina amule kala mujerini hani kaisa Israeli na Amoni. Hata haungana visho kize mtawali wa Amoni wauzira uo ujumbe uruo kala uzohumirwa ni Jefuta. Bai roho wa Bwana akimzirira Jefuta na yakivuka nchi ya Gileadi na Manase akuya na mizipa ya Gileadi na kulaha wakati wa Amoni. Kiza Jefuta akiapa kwa Bwana akiamba kala undaangiza mikononi mwangu wa Amoni chocho sikindicho mbola kaza mriango wa nyumba yangu kunisangira ndio kala nizao ya na ushindi kula kwa Amoni kindakala cha Bwana.
ndakimbozere sadaka ya kosha. Bai Jefuta akivuka kwenda hea na Amoni, na Bwana akaangiza mikononi mwakwe, akipiga mizi 200 kularo eri hata kanda ya miniti kwenda hata Ebeli-Keramimu. Bai Israeli kishinda Amoni. Jefuta roho yakwa kwenzini kwa mizipa lola msichana wa mbola kimsangira kuno anapiga tamburini na kuvina, na yore ndio mwana wa Hakeko kwa Jefuta. Bali naye Jefuta rekana mwana mwingine wa kichedu wa kilume. Jefuta reho mwana mwana wataranguoza kirake amba, mwanangu uzaniguza chonda sana kwa na mwikira Bwana kilagane nasi dinyo kibanda. Ye msichana akizigiza kiamba, baba uwe wapa kwa Bwana nihenda herori jo ahidi, kwani Bwana aza kurihizira kisasi kwa maudhuio. Amonera na kuvoya utumwenga nipa miezi miri nende mirimani na senangu nendeni karire kwa kukala ndafa bila kuhalwa. Bumtoke amba haya enda, akimrucha aende kwa miezi miri. Yena wasichana anzi ya machinda kwa mirimani machinda rira kwa niwere andafa bila kuhalwa. Miezi miri roho goma kuya kwa babaye na yakimuhenderea risokala wa hapa. Ya msichana wale ni bikira. Hivi kaenda kukikala na mila kwa Waisraeli kwamba kila mwaka asichana wa Israeli manambola kwa siku 4 kwa kumkumbukira mwana wa Jefuta Mgiliadi.